อาชีวิคมตายาเปาปิงกุยเรนิงลุมหงโยนะคำจงซีซีลีเซลคาวเตอร์อักโดเนตสามีไฮรา Supreme Court na Pegasus spyware maramli sarkar wing han gaga po haira All Humbun Tang Association na flu vaccine kapsir khawai chizmi haira Lekhayang Thor Achu Pau Impawan Jimik in a Pami Delay Achu Pau Mesa in a Nganang Rumsa Kamjong Community Health Centrally Kawat Kalatada Ning Chau Now Ning Lum Hungyona Ning Tonglak Aina Cell Counter Aka Donate Sami Luhaira A Cup Jima Kale Wivang Aina Atam Kasanka Kamjong Ring and I will reach now Kakanang Kagaza Kalataran Learn Atam Yang Zanda Ukrul Infali Zat Kasana Cell Counter Ji Kamjong District with DC Warshang Hungyo Kala Social Worker SD Ungnayo Atumli Ning Lum Hungyona Ngaran Mihaira Twigahai Kachangli la Kamjong Community Health Center Wivang Ninglum Hungyona Generator Lupa Lak Pangagaka Aka Kwisang Mi Kahaina Kasak Kavat Yang Sang Mida Ningyang Tonglak Aina Kangachon Mi Kahai Wivang Kamjong We Richum Now Psycho Rana Ninglum Hungyoli Ningashi Ringapa Pongshok Haira Pegasus spyware Kashichin Maramli Supreme Court with Chief Justice N.V. Ramana Nakatan Bench Akana Center Shokar Wing Han Gaga Pohaira Maram Chi Jimiksho Taratang Alungdi Kwikara da Hanga Center Shokar na Pegasus spyware Shichinda Rijum Now Kaikawi Kashok Gazang Makamushung Ara Ina Rukyan Kapen Maramli Center Nang Han Kakawai Supreme Court na Achawon Tang Jizumi Gahaina Kala Center na maram termida ngahan kaka la kachitheli National Security li satsaki kachi mopong shograno kachi hila Supreme Court na hanga Editors Guild of India zangda mi kala mi bing tay na hangda khlai Pegasus wi maram li shokarna termi khwai SC li bli thasang haida khlaina Arihon fu ka chungkha apam kachivali shokta khlai wi wang fu ka kai shimkur kachivuna fu ping vaccine kap ngsak lungra kachihi All Humpung Dang Association ta haira kala kaida khlai fu ji kayang khreli ma ji hola kachicha shiwi shimli nar hai phulungra kali khada shimli manarla kayang khreli zata shiman hai salala kachicha shiwi ta khanar kashiman ngasara kachihi tang kachivuna chishat mi share khawai All Humpung Dang Association na jizami haira State li jingum tharada phangawe azing National Bingwi COVID-19 positive case Chungsangda Khlei Thekwida Lei Kachihi Manipur Director of Health Service K Rajona Hanga COVID Mimau second wave hili Dr. Rajona Kahang Atishuda Achawontang Tarik Tharada Khani Aina Jingum Tharada Phangawe Azing National Ting Tharada Khani Shakatum Mugada Khani Kada COVID positive case Sampanga Haina First wave li Ting Khani Shaturuk Hang Turuk da Akha Samkapangna da Hanga Manipur Mang Maningla India we apam ngatay da Matailak Aina Karnataka Lila National Bing Raka Gaza COVID-19 case Chungasang Therada Khalena Chithada Sada State Nala Nga Khawai Sakapai Sapokhaira National Bing Wivang Ngakhaikang Kahai Personal Protective Gears Mask Kala Treatment Process La Narandale Kala Masangla Mipokhaura da Hanga Kalika third wave ra akada ngaran khawai health department kaikawi officials pingdi national bingli kathada ngahara kachiwi training la mida leida hanga Manipur Legislative Assembly Hill Areas Committee na Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 khokhasada adopt sahira bill je act akangasang sakhawai committee china rakhara tarik maku thang Kazipki Kaji House Session Table Sara the Tutak Tahira Usha International Aina Small Industries Development Bank of India na Ngaran Kami Usha Swavalam Silai Schools with Kakatuma Face Hapokaira Chui Azingli School Kashan Kajon Kakop Tailoring Tamjite Kawai State Tarawe District Makuli School Shashini Hangpangakada Haimiki Kachina Tailoring School Chui Arunachal Pradesh Assam Manipur Meghalaya Mizoram, Sikkim, Tripura, Odisha, West Bengal, Kala Madhya Pradesh Shipping Hili Haimiki Kachina. Usha International Aina SIDB Aina
จิตาดสิไลสคูลส์งรันขมีจีชินอปิง empower สังสขไว้ก็จะมิลีมจุฮันละก็จะจ้าขลดงรินดออกทิชับขไว้กษาลีก็จะจ้านะสากไปสากเทสากคุยลีก็กระต้มกษานะดะหังหังเดคเลสคูลปิงจิลีนิงกสัง women entrepreneurs ปิงลีกชนกจอนกขอบอปงเตเตดวิปงลีตัมจิเทกีกจีนะจีไอนังโซดา sewing machines ปิงจีก็ถ้าด maintain ซาระละช่วยก็ให้ทารันก็ถ้าดเซมคุยระกจีก็ถ้าจีละอุชา international way expert trainer ปิงนะตัมจิเทระอาทุมนะตัมกุคุยมังมันนิงละนาวดขังเตลีละตัมจิเทระโนกจีนิงรินไอนะซาดคเลนะก็ละก็จะเจ้าวิเลยฮาพกีกจีลีเทรันนะตัมจิเทกีกจีนะ training program มาท่าดกุกสัง women entrepreneur ปิงจิลีอุชา sewing machine Akha certificate training kit kala usha swavallambin silai school we signage board la mira da hanga booth level officers pingwiwang rakhra tarik makuda akhali training program rumiki dalai DRDA training hall mini secretariat ukruli guruda mobile app sing laga tamchithera Hangda Clay Training Chi Special Summary Revision 2022 Kala Singumawi State General Assembly Elections Wiwang Samiki Kuchina 43 Pungyer AC Aina 45 Chingai AC Wiwang Hanghai Apam Chili Mutor Pungchiko Makai Aina Mushun Pungbaro Minat Panga Atamira 44 Ukrul AC Wiwang Mushun Pungbaro Makai Aina Hapogda Kutum Makai Aina Tangda Rungmiki Dalaya Olympics medalist Saiko Mirabai Chanuli Amway with brand ambassador Sakavai Kapang Sanghaira FMCG Direct Selling Company Amway India with Nutrilite Range Ligazang Ot Pingwivang Mirabai Chanuna brand ambassador Sada Amway with Nutrilite Daily Omega Color All Plant Protein Hikata Ping Promote Kasawi Campaign Li Kamataya Sharokwi Miki Kuchina Ayang Zin we report Atishuda Ukrul District Li COVID positive Thara Sampangli Haira COVID second wave Khara Hili Ukrul District Li Ari Rashungda COVID positive Sampang Kahai Hi Aya with Thara Chizangda Tinko Shaka Apa Aka Kashung Haira Arishang Aina COVID care center ling Hagasa Mitharugli Aya discharge Sada Ariri Ukrul District Li COVID Kagazami Mushing Hangjiko Leida DSO report na Chitemia Kamjong Community Health Center with medical team na Aya Pumba Khonoli COVID mass testing wasami haira Pumba Khono we reachum now mi muku langda test kasali positive mi tharada mati changsaya COVID positive sa kasami tharada kuthumna ichicha we shimli home isolation saira kalami akhana Kamjong COVID care center li wangha haira Aruri Kamjong COVID care center li Aya we akhaji ngurum sangda mi phanga isolate sada ngha dalai Ukrul District Li Aya Aina Tangda COVID vaccination kap kahai mi mushing ting mukuda phanga shamati mukuda phanga ka haira chiwing chaili ting thrada chiko apa thrada mati na first dose kap kahaina kala ting thuruk shamati thrada akhana COVID aritos peida ka haira da hanga singum thrada chishat aina hangmati da mati we alungli khalai mi mushing ting chiko shathuruk thrada chiko na ka haira Singum hangmati da phanga aina hang phanga da chiko we lungli khalai mi maching thingmati shathuruk magada khani na ka phaira kala singum hang thuruk aina atum bing thinguthum shagathum hang chishada thuruk na COVID ariji kap kwi haira da report china hanga ladluida achui khamata ya pawping pamili Kwi running lum hungyo na Kamjong CAC li cell counter akadonate sami haira Supreme Court na Pegasus spyware maramli sarkar wing hangaga pohera All Humbuntang Association na flu vaccine capsule khawai chizmi haira Achu pau henang chang haira pau ngana da clay na tum psycho relate ring pha kala khama haya jim sho ngsa serano